mibango itu ira tubangite na mheshimiwa ni twacokire tukiaraniria he haria onete mugunda na kiuga ni andika marwa nigetha tuheo miako ya iretagwo affordable housing na tukiguithana na mheshimiwa na tugithie hau na tukirikana mugunda ucio ni mwega anengerane nigetha twakirwo manyumba guku gwitu rari na ni tunyitete mheshimiwa Kahangara moko nigetha na tukamunyita mbaru nigetha wira ucio urutike. Kwa hivyo mheshimiwa Kahangara haria hothe ukwenda tukorwo tugiteithania ni tuguteithania andu moimire meyandikithie nyamwira ndetire universal health care ya guku Kiambu tumitaga Kiambu afya kana wa matangi care na tukira andu moimire andu magicira ni itheru no guku andu aingira ni moimirire ngiandikithia andu 300,000 turacoka turarikanira tugikinyia December ndire gukonya ndikithite andu 500,000 aria mandikirwo 300,000 tayari methini wa mubango ucio mureke tungwete kaundu gaka kamwe tutikanae kurirwo ni undu wa kwaga kwenya kandi iyo ni ya family ti ya mundu umwe wandikithia wi muthe kana mutumia uheana maritwa maciana na mutumia kandi iyo ni ya family yothe haria mundu arwarira Kenya ngima uthie thibitari ho uguthondekwo ume winuke hatari kiuria twari haha muthenya mugima tugicaria haria tugwaka kiharo gia ciana guthakira na muthuri uyu wathi kuhutia haha mugunda ni wathire mugunda ucio anathire gucaria uria araheanira wa affordable housing wi haria kari maiguru gacombiri-ini guku kungi migunda ni yahuririo ni andu nikio ndiroigire muici wina mugunda wa muingi rudisha kana tigwa cokia tene gwikira maya moko ogondu gucokia kwe kwirutira unengere taitu gutengerie nginya igoti-ini thiini undihe na wikare thiini kana tigwa ndu itu